Le mvusankunzi le kodwa le ikhandwa yimi straight angikunika ihlaza le strong kakhulu le ayiphekwa lena uyayithatha uyifake ebhakedeni kanje uyiyekele imethuke yona itrekele lapha itrekele le strong ngendlela ukuthi mawuzoyiphuza phinde futhi uchathe ngayo iyaphuza iyachatha ayiphekwa uyaphuza iyachatha le mawuyiphuzile wachatha ngayo lena umshaya umfazi kufa ama-joint umshaya umfazi ahluleke ngisho ukuthatha into yokusula acele wena athi thatha into yokusula lena umshaya umfazi asindwe i-teaspoon kufe yonke lemithambo le umshaya lale phansi into elengani hour alala angakwazi ukwenza lutho le ngoba ulebela ugibele njalo mangaba unawo amandla ukuze kungale wena ke la uyikhipha ungakaqedi ungale uthi cha hayi senganele le nkosikazi umshaya akhohlwa igama lakhe kufa umqondo nje ubaleka umqondo for i-hour la awuyipheki uyifaka nje ebhakedeni kanje uyiyeke imethuke mase imethule bethi uyaphuza uchathe ungayisebenzisi kakhulu le moyitholile isebenzise kanye ngeviki ke mhlawumbe yabona hayi kakhulu i-strong kakhulu le.